guys, thank you for your patience. We are fashionably late as always. This is Serbian Movie Festival, so just have that in mind. 25 minutes is nothing comparing to gloomy afternoon after the unsuccessful soccer match. Let's make it better. Welcome to 9th Serbian Film Festival in Chicago press conference. Tonight with us Slavica Petrovic, director and founder of the festival. Ibrahim Koma, main actor in the movie Strahinja Banović, or As Far As I Can Go. Ana Lazarević, director and scenarist of the movie Game, or The Game. Gordon Matic, director of Serbian Film Center. Bane Trifunović, main actor in the movie Game. Milena Predić, or Sveta Petka, only saint among actresses. Miodrag Jakšić, artist I should say, director, scenarist, writer. Steve Spremo, director and scenarist of the movie Ice Cream Sladoled. Don't make mistake, I made that mistake, it's not ice cream, it's not sladoled, it's Ice Cream Sladoled. And Igor Obradović, main actor in that movie. So, Gordon Matic once said, when I talked to him, that this festival can really be very, very good brand. And I hope we will make that milestone next year when we celebrate 10th anniversary. For tonight, we are still not really well-known brand, but we are recognized in the Serbian community at least. Go ahead with your questions, and again, thank you for coming. What are your expectations, and does it feel different showing it here than in Serbia? Well, I'm very happy to be here in Chicago. I didn't know it would come so far, but every day it's a surprise. Every day I hear that the movie is winning a lot of prizes, and everybody is very happy to watch the movie. So now my expectation is that people are going to like the movie. So that's what I'm expecting, yes, that people like the movie. Do you think people will be surprised when they watch it in some way, especially seeing the title Banović Strahinja? Is it different than what people would expect, especially knowing about a Serbian poem? It's Strahinja Banović title instead of Banović Strahinja. Yeah, that's actually, I know it was It's- reversed. yeah. It's Well, my point is not that people are surprised. They're gonna have to go and watch the movie and make their own opinion about it. And that's the opinion that interests me, what they're gonna think about it, more than being surprised or not. What would you like people to go home with? Is there like a message of the movie, or what was your idea? Well, it's more about I'm not the type of guy who wants to send messages. I don't think it works like this. But if it can give you a feeling, if you can relate to it in some point, then we have already won something. Šta vi očekujete od dolaska ovde i šta nam možete reći o filmu? Pa nisam sigurna šta da očekujem. Znam kako je film bio prihvaćen u Srbiji, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i sve to, i znam kako je to sve bilo kad sam bila u Torontu i negde drugdje kad putuje film, ali ovo je sada nešto specifično zato što sada će gledati naša dijaspora. I sada nisam sigurna šta da očekujem, ali također očekujem da će I'm expecting a warm acceptance of the film. I've had a lot of positive reactions to the film, a lot of people have questions, ali ovo će biti nešto specifično i ne znam šta da očekujem, ali isto se nadam da će biti nešto toplo i lepo. Ako ljudi dovedu američke prijatelje, da li za njih interesant, da li biste volili inače se prikaže pred Amerikancima i svaki od filmova u stvari? Pa jeste, zato što ovo je, moj film je The Game i ovo je o čovjeku koji radi kao smuggler, koji prevozi izbjeglice kroz Srbiju i preko granice do Mađarske. Ja mislim da je to neka tematika, svi su poznati sa tom pričom. Ja mislim da je to svima zanimljivo i da vidu ovaj naš ugao te priče. Da ipak imamo nešto drugačije da prikazujemo, da kažemo o toj priči. Na trenutno na Netflixu film The Swimmers, baš od dve devojke koje dolaze kao imigranti iz Sirije u Evropu. Yes. Ima neke konekcije.
ima u tome što pokazuje ta neku drugu stranu migracije i tim izbjeglicima. Tako je to. It's similar because it's showing a different perspective of these people. We're seeing them not as just refugees, but we're seeing them in a more personal way. Ja mogu ja pitanje za Anu Lazarević, otkud inspiracija za ovaj film i kako ste sproveli istraživanje? Ja sam radila na kratki film dok sam studirala na Kolumbiji i moja drugarica je bila novinarka i ona je se tek tada vratila ja mislim iz Turske i tu je upoznala neke maloletne izbjeglice iz Afganistana i ona mi je ispričala njihove priče i bila sam jako dodirnuta tih pričama, ali nisam odmah skočila kao, to sam ja moram da ispričam tu priču, to je moj film. Ali sam već tada počela da radim na ovog lika, na glavnog lika Strahinju, za kratki film i počela sam da viđam neke scene između njega i jednog takvog dečaka o kome je ona meni pričala i onda tako sam počela da razvijam taj scenario za kratki film. Bani i ja smo snimali kratki film 2010. godine i onda smo snimali ovaj dugometražni 2019. Ali sve je to počelo od tog razgovora sa mojom drugaricom koja je novinarka, a onda sam međuvremeno isto upoznala izbjeglice i jednog čoveka koji je radio kao taksista u Srbiji koji je tako vozio ljude do granice i bio sasvim normalan čovek koji je imao diplomu, imao ženu i deteta. On jeste to radio, to je bio njegov posao, ali on nije samo smuggler. I to je uvijek bio cilj ovog filma, da vidiš malo neki drugi ugao. Znači imali ste priliku da ju upoznate smuglera? Jeste, da. Hvala vam. Za Baneta, Bane, šta je bilo najzahtevnije odigrati u ovom filmu? Pa, isprimali u tom filmu 4 migranta, dvoje iz Irana i dvoje iz Sirije i iz Jemena, izvinjavam se, i onda je to nekako, ta njihova prirodnost je stvari nešto što svakog glumca natera da obustavi svoju glumu. Ono što negdje mi glumci stalno zaboravljamo i nekako stalno moramo nešto da dokazujemo i objašnjamo, oni su se ljudi pojavili sa svojim životima i sa svojim pričama i nekako vas svakog glumca nateraju da se vrati na ono najnormalnije što svaki čovjek ima, to je ono što nosi tu prirodnost koju ima. Tako da je to, ako mogu reći, bilo zahtevno, ali bilo je osvežavajuće i lepo i jedno vrlo prijatno iskustvo u tom smislu. Hvala vam. Pitanje za Gordana Matića, evo već nekoliko godina se prijatelj ovog festivala, da li biste mogli da napravite uporedu sa prošlogodišnjim, šta se to promenilo? To bih mogao posle festivala. Moja uloga je sad ovdje drugačija, prošle već sam došao kao reditelj, scenarista i reditelj, a ove godine sam kao, to je za mene potpuno druga jedna uloga, ali već mogu da kažem da je sam repertoar ovdje, odnosno program festivala jako dobar i želim stvarno da pozovem publiku da dođe da pogleda filmove. Ono što je odlika naše kinematografije, naročito u poslednjoj deceniji, to je ne moj zaključak, već zaključak ljudi iz najvećih evropskih festivala, jeste diverzitet, jeste jedna raznolikost u tome šta dolazi iz Srbije. Ovdje pred vama će biti ovih dana film, danas otvara Večera Strahinja, to je najuspešniji srpski film u ovom veku, znate, dobio je najveće nagrade koje smo mi dobili u ovom veku. Ja sam veoma zahvalan za Rahinu što je ovdje večera sa nama i što je ostvario jednu od najvećih uloga u našoj kinematografiji u ovom veku. Imaćete zaista veliku čast večeras da pogledate taj film koji nikog nije ostavio ravnodušnim. Imamo film Heroj radničke klase koji je bio u Berlinu, znači na jednom od najveća 3 svetska festivala. Leto kad se naučilo da letim, jedan film za tinejdžere koji je dobio pre 4 dana, prošlu nedelju, u danu nedelju dobio je evropsku nagradu za najbolje ostvarenje za mlade u Evropi. I to je ono što ćete vi vidjeti ovih dana, naravno tu su super Sveta Petka, tek počinje da živi jedan vrlo specifičan, interesantan, slikovit film, urađen onako do kraja iskreno, potpuno drugačiji od svega ovoga. Imamo i film Game koji u nekim momentima
možemo da kažemo da ima sličnosti sa Strahinjom, ali i nema. To je jedna opšta tema, to je jedna tema kojom se bavi ceo svet. Evo i novi film Vuka Ršumovića koji će uskoro biti, nadam se, na jednom velikom festivalu, se tretira istu temu problemi imigranata, odnosno problemi izbjeglice. To je, eto, vrlo širok odgovor dugačak. A i ovi ostali filmovi, ja sad nabrojao samo one koji su, kao na najzvučnijim mestima se sad prikazali i nisu nikog ostavili ravnodušno. To je ono što trenutno ovaj repertoar koji ispred mene sam siguran da neće ostaviti ravnodušnu ni ovu publiku. A to je i zaista velika zahvalnost u ime srpske kinematografije svim ljudima za stolom ovim ovde koji sede, što su došli, što će reprezentovati našoj publici to ovde. I pozivamo američke prijatelje da dođu pogledaju, neće biti dosadno svima. Hvala. Htela sam da vas pitam kad smo već kod vas, kako vi vidite ovaj festival, pošto je ovo na severnoameričkom kontinentu najznačajniji festival, gde vi vidite festival u narednih 5 ili 10 godina? U kom pravcu može da se kreće i šta bi bilo najbolje? To su sad individualne razmišljanje, ali Slavica iskreno to radi na najbolji način, sasvim sam siguran što može. Naravno, festivali se menjaju, publika se menja, filmovi se menjaju i sami festivali moraju da se transformišu tokom vremena, i oni najveći i oni manji, tako da sam siguran da je određene zaokrete i ovaj festival treba da ima kako prema publici, tako i prema stvaraocima, ali i prema onim ljudima koji donose odluke kako da se finansijski ovakav festival održi, znate. A takođe je važno i kakav odnos ima prema novinarima, odnosno prema tom odnosu sa javnošću koji se gradi kroz medije. Mislim da ovo može da bude jedna ozbiljna platforma u narednim godinama za uopšte, pre svega srpsku kinematografiju, ali i regionalnu kinematografiju sa Balkana, da bude jedan most do Severne Amerike. Mislim da je mesto koje baš treba da gradi mostove, a ne da pravi zidove neke. Ili da zidamo ono što su neki pre nas, neke generacije napravili neke zidove, pa sad da ih popravimo, bolje praviti mostove. Hvala. Milena, za vas, šta vam je bio najveći izazov gradeći ulogu u filmu? Najveći izazov jeste u stvari da sam, da kažem da sam poverovala i da sam se prepustila tom scenariju, toj priči i nije bilo, ovako da ne zvučim neskromno, ali stvarno nije bilo teško, nekako sam stvarno, moja neka ubeđenja koja imam, nisam se u stvari ni u jednom trenutku posumnjala da li je to za mene. Imali smo i divno iskustvo snimanja u Jordanu, nekako je sve toliko bilo na tim autentičnim lokacijama, strašno nas je punilo svakodnevno i nekako nije, stvarno je bilo sve na radost. Zbog nekih finansijskih poteškoća bila su recimo i u planu recimo snimanje u Deliblatskoj peščari, ne znam da li vi znate gde je to. To je jedna mala kao lažna peščara u Srbiji. Tako da verovatno, na primjer, na tom mestu ne bi bilo to tako, niti autentično, niti bi ja tako iznela to, ali Jordan nam je zaista dao sve što može da se pruži jednom glumcu, da se onako prepusti tome i ceo taj put i cela ta ekskurzija je stvarno bila za pamćenje. Jako se radujem što sam ovde i radujem se susretu sa ovom publikom zato što dosta smo putovali, u suštini obilazili smo i van Srbije, svuda gde ima naših ljudi, mislim i pravoslavaca, druge nacionalnosti i nekako stvarno koga zanima ova tema i ko ima neki odnos prema Svetoj Petki, ko se njoj molio za pomoć, taj nekako stvarno ima šta i da doživi u tom filmu. Tako da se baš radujem. Da li ovde publici koja, realno govoreći, mislim se i složiti Srbi, u Americi mnogo više u procentu, idu u crkvu, vezani su u svakom životu za crkvu, da li film možda i znači mnogo više nego u nekim drugim mestima? Dosadašnje iskustva u ovih 2 meseca koliko sam učestvovala aktivno, bili smo i u Republici Srpskoj, Makedoniji, u Crnoj Gori, u
u Beču, eto, Beč je isto jedan grad gde je zaista jedna kritična masa naših ljudi živi, tako da zaista mislim... Da? Nešto je ovo komentar, ništa. Da. I zaista je onako, mislim, čak je meni bilo potresno, ja mislim, nije ovo je moja prva glavna uloga, ali zaista sam svašta nešto i snimala do sada, ali nikada ovakav susret sa publikom nisam imala, a stvarno, ako su još i crkveni ljudi, onda mislim da će im biti, na što se kaže, i na korist. Do sada sam dosta komentara slušala da ih, recimo, tih 2 sata filma kao prisustvo na službi i tako. I ima i edukativni trenutak, eto, ko ne zna njeno žitije, može i da nešto sazna, tako da ja se jako radujem u nedelju, u toj popodnevnom terminu. I čula sam da su rasprodate karte, tako da me jako sve radu. Da bi nešto trebalo ima ljudi koji gledaju film pre nego što ga gledaju, da znaju nešto što biste volili da imaju? Izvinite, nisam... Da li biste volili da nešto imaju na umu ljudi koji će gledati film, da nešto pa samo znaju treba samo treba da se prepuste. On jeste specifičan, on traje dugo, ima jedan uvod koji vas nekako, što je i potrebno, jer mislim, strašno svi brze živote živimo i nekako mislim da sad treba ući u te neke tišine i askeza na filmu nije nešto ovako da kažemo, popularnije, nema brzi kadrova, nema neke velike akcije, nema drame, drama je u unutrašnjoj borbi te naše glavne junakinje. Tako da, ukoliko se prepuste, mislim da stvarno mogu da dožive svašta. A katarza je ono što je poželjno, ali vidjet ćemo, mislim, u petak posle ja ću biti tu, tako da ću da malo oslušnem i ja našu dijasporu. U nedelju, da. Gospodine Matić, isto, kako ocenjujete ovu godinu, recimo, što tiče filmske produkcije u Srbiji, kako se zadali sve ukupno, tiče broja i kvaliteta filmova i da li su tu nekad i financije problemi i koliko može da izađu srpski film na svetsko tržište, a isto tako koliko mogu biti dostupni našim ljudima, imaju tu nekog plana, što tiče da li je da idu preko aplikacija koje se već koristi, ima još neki način kako bi se privučio da gledaju opšte filmove iz Srbije. Dosta pitanja. Da se Samo da ti kažem. Ajde, probat ću, ako sam dobro zapamtio, oko domaće produkcije. Pa u ovoj godini, trenutno zaista se u Srbiji snima nikad više, što serije, što filmova. Mislim da su, kao i svuda, filmovi različitog kvaliteta i različitog potencijala na kraju krajeva. Svi se trude naprave najbolje filmove. To ne bude uvijek i u Hollywoodu. Naši filmovi ove godine imamo opet pristojnu gledanost filmova u domaćem bioskopu. Samo jedan podatak koji je možda propustili, to je nešto na što sam zaista ponosan, da je Srbija u Evropi na drugom mestu bila prošle godine po šeru gledanosti domaćeg filma u odnosu na svetski film. Jedino je Francuska ima 41,2%, Srbija 39,03%, Danska 37,7%, a onda sve ostale zemlje su daleko ispod toga, što znači jednu direktnu stvar, da u Srbiji publika voli srpski film. Bugarska ima 8, ne znam, Hrvatska ima 7,6. Ove godine nismo na tom nivou, ali imamo opet izvan reda rezultate, imamo već 4 filma preko 100.000 gledalaca, što je za našu malu državu veliki broj. To su filmovi koji su zapravo završeni, odnosno snimani pre svega prošle godine, odmah u tom post-covid prvom talasu, odnosno drugom talasu, mogu da kažem, poput Leta, poput Leta koje sam išla da letim, poput ovih filmova koje ćete vi ovdje imati prilike da vidite. A ove godine stvarno su filmovi koje ćete verovatno sledeće godine imati veliki deo njih priliku da vidite i velika su očekivanja. Imamo stvarno neke filmove koji će biti na festivalima na 3 najveće, Cannes, Berlin, Venecija. Ne možemo da kažemo da pored toga nismo zadovoljni našim nastupima na ova 3 velika festivala, da ne pričamo o ostalima. Imali smo opet, kažem, film u Berlinu u zvaničnoj konkurenciji, imali smo film Oaza, Da se ljubio u ženu u Veneciji, imali smo film Vrana, manjinsku koprodukciju u Cannesu.
Tako da naša mala kinematografija je prisutna na tako najznačajno svetskim prvenstvima koje imate 3 puta godišnje u kinematografiji. A pokušavamo da izbalansiramo to između potpuno art house filmova i onih komercijalnih filmova koji su namenjeni box office-u, da napravimo, to jeste posao filmskog centra, da ulože se podjednako. Naravno, nema dovoljno novca. Još veći problem je inflacija do koje je došlo na međunarodnom planu promjena, pre svega rata u Ukrajini, gde su cene energenata, goriva za snimanje i svega ostalog poskupile i to pravi dosta problema našim producentima i našim stvaravcima. Nadamo se da ćemo uspeti da im pomognemo kao filmski centar već početkom sledeće godine. Borimo se, trudimo se da zadržimo to lidersko mesto u regionu ne samo po broju filmova, nego i po prisutnosti na festivalima, ali i po tome što te filmove voli i domaća publika. A što se tiče da li će biti prisutni, da ih vidi publika vani, to je sad jedno delikatno pitanje, jer su se naročito od COVID-a poslednje 2 godine stvari na tržištu promenile. Sve je više okrenuto streaming platformama, sve manje zvanične distribuciji koje smo znali kao decenijama i tu se stvari još uvek nisu slegle na nivou u Evropi. Još uvek tu ima različitih iskustava. Vidjet ćemo šta će biti. Znam da se naši svi da je to od prošle godine imao 2 filma na Netflixu. To je nešto što možemo da kažemo prošle godine nismo imali kada sam bio ovdje. Eto, tad smo uspeli 2 filma. Nadamo se da ima neki dogovor sa tim velikim film platformama da počnu da naše filme uzimaju. Ali vidjet ćemo kako će to sve ići. Kratko pitam, da je to duga tema, ali imali šanse da srpski film bude realni kandidat za Oscara, ponekad se neki pojavi, pričao se da može biti i tako dalje, ali nije se došlo realno blizu, da li je to i neki veći rad od samog pravljanja filma i pravljanja kontakata u Los Angelesu i sa filmskim organizacijama ili kako gledate tu temu? Da, pa samo pitanje Oscara je dosta kompleksno pitanje, to vi isto ovde znate i to nije samo stvar kvaliteta određenog dela, već i momenta kada se taj film pojavljuje, a i backgrounda zapravo koji stoji iza samog filma doći među nominovanim filmove. Mi smo imali par puta na short listi, imali smo filmove koji su bili među 32 celovečernji igrani filmovi, ali nikada nismo uspeli ni za vreme Jugoslavije da dođemo kao sa celovečernjim igranim filmovima sa jednom velikom državom, ne kažem da je Srbija sad neozbiljna, već sa jednom ozbiljnim infrastrukturom koja je tada bila i sa mnogo manjom konkurencijom. A sada zaista je potrebno pre svega da imate dobar film, odličan film, ali ne film odličan po proceni vas i vaše publike, nego kritički da se osvrnete da taj film daju vrednost, odnosno validaciju tog filma da daju drugi. Zatim da se uloži novac koji je za našu zemlju ogroman, u publicice i sve ostalo što ide u to, otprilike oko $1.200.000 je cena da biste vi uopšte imali ikakve šanse da budete vidjeli u trci za Oscara. Sad ne možete svake godine da uložite, to toliko otprilike koštaju 2 filma u Srbiji da se snima. A sad vi treba da procenite kada nije stvar da li hoćete ili želite. Sa druge strane, Oskar je, ne umanjujem Oskar, ali zaista jedna marketinški jako lepa stvar. Sad, da li to može da bude, da li mi imamo filmove, svakako imamo filmove koji mogu da pariraju onima koji su nominovani za najbolje strane, odnosno na engleskom govoru području. Eto, ove godine će biti naš kandidat film Mrak, Dušana Milića, dobar film koji je prošao velike festivale. Pa ćemo uvijek Trst, Solun sa zapaženim. Vidjet ćemo kako će reagovati te sada. Ja bih htjela, ako mi dopustite, da se vratimo našem festivalu. Miodrag Jakšić je sa nama, on je režirao, nisam pomenula ime filma, Dragovima Đure Jakšića. I želela sam da pitam zašto Đura Jakšić osim prezimena
I osim toga što ste i vi pesnik, i šta ste najviše želeli da prikažete, koja je to ideja koju ste želeli da prenesete nama koji ćemo film vidjeti? Mogu reći da je to u stvari jedan, ajde da kažem, omaž onim mestima koje je Đura Jakšić nama danas ostavio, u stvari Đurinom delu koje je naš narod u stvari dosta dobro prepoznao. Đura Jakšić je bio vrhunski umetnički stvaralac i slikar i pesnik, i pripovedač i dramski pisac, koji nikada nije imao svoju kuću, bio je, ajde da kažem, beskućnik, uvek u Kiriji, ali danas 3 kuće nose njegovo ime u Srbiji i sad 3 kuće su aktivni kulturni centri, što je samo po sebi fenomen i nešto što malo koji zna i na neki način gleda na način da je to u stvari dug našeg naroda koji je vraćen Đuri, gde se to 32 škole u Srbiji nosi ime Đure Jakšića, najviše od svih velikana posle Svetog Save i Vuka Karadžića. To su sve Đurini tragovi i mesta koje je ostavio. Snimajući film, a snimao sam ga 3 meseca obilazeći, zato se zove Tragovi do suda, gde je Đura živeo, služio svom narodu kao učitelj i radio. Došao sam do puno novih saznanja, nečemu što u stvari ni ne znamo o Đuri, a da on i dalje se s nama, slobodno mogu reći, igra, on je začetnik faktički umetničke boemije u Srba. Danas u njegovom rodnom mestu, Srpskoj Crnji, on je rođen tamo 1832. godine, napisao je čuvenu pesmu o kelnarici Mili, mi tu pesmu pominjemo u filmu, gde pominje njenu sestru Anu. Danas u Đurinom selu, znači u Srpskoj Crnji rodnom selu, u kafani preko puta crkve koju je celu Đura oslikao, služe konobarice Mila i Ana. Dakle, to su neke stvari koje, eto, Đura i dan danas kreira nama u našoj stvarnosti. Ja sam želeo ovaj film prosto jednom nepretencijoznom način, jednim mojim ličnim viđenjem da pokažem koliko je Đura Jakšića i dalje ima u našem narodu i koliko je prisutno škola, kulturnih centara, kulturno-umetničkih društava, biblioteka koja nose njegovo ime i da je njegovo delo u stvari zaista besmrtno i veliko. Da li vidite, Mićo, da bi film mogao biti inspiracija za roditelji i decu koji rastu u Americi, da nauče još bolje srpski, da mogu i dobro da razumeju poeziju Đure Jakšića na neki rafiniran način? Pa da, ovo je dokumentarni film, s tim da ima, naravno, sada u poslednje vreme što nekako pravimo takve dokumentarne filmove, da ima tih igranih sekvenci. Daniel Sič, beogradski glumac, igra Đuru Jakšića, Vjera Mujović je njegova muza Mila Popović, koja sam malo pre nešto rekao. Dakle, da, kazujemo pesme Đure Jakšića, 2 pesme u celosti se kazuju u ovom filmu, na jedan fin, lep, lirski način, pesma Otadžbina i pesma Mila, a čak i beogradski srednjoškolci govore te pesme, deo pesme u filmu. Ja sam i time time što glumac započinje pesmu, prvu strofu, a onda mladi beograđani srednjoškolci nastavljaju da recituju. Na neki način sam simbolički hteo da tako pokažem da i danas valja učiti Đuru i druge naše velikane i što više se vraćati toj našoj izvornoj poeziji koja jeste esencija naše književnosti, možda nešto najvrednije što smo mi kao narod u književnosti dali. Za Igora i za gospodina Sprema, molim vas, htela sam da vas pitam kakav je utisak i kakav je osjećaj, da li je film opravdao vaše očekivanja, pošto se film prikazivao u svetu na festivalima, i kakav je osjećaj predstaviti film čikaškoj publici, jer je film sniman u Čikagu i indirektno je čikaška priča? I mean, I'll speak in English and I'll let Igor make one srpski priča. The film exceeded our expectations by far. I can't imagine we would have expected to play at the festivals we have. So it's been amazing as far as playing in Chicago. It was filmed in Chicago. We're from Chicago. Grew up in Chicago. I was born in Chicago. It'll be interesting to see what people here think about the film. It was
it was a story that was, when I was, I mean, my background is writing, and when I was looking to find a story to tell, it was, this is the one I chose, but it was, the idea behind it was looking at the struggle of immigrants, because having been born here, I was very close to an immigrant story, but yet I wasn't close to an immigrant story. So it was trying to look at that, the struggles and the absurdities and the crazy situations an immigrant can find themselves in, but not looking at them literally through day-to-day things like paying bills, but taking it to an absurd comedy level and kind of just, you know, really going, you know, to the extreme end on the situations that happen in the story. So I don't know what to expect as far as the question with the reception. I hope it's good, but we'll find out. Sve se slažem. Pa, ja prvo moram da kažem da mi smo ovde došli da naučimo nešto od ovih ljudi koji su napravili dugometražne filmove, posebno od Ane i od gospodina Trifunovića, koji su sa kratkog filma snimili dugometražni film, eto, možda i mi, ko zna. Hvala Slavici što nam je to omogućila, to se dešava ovde. Super je, ja sam, mogu da kažem, bio sam u Moskvi, vaši filmovi su tamo prikazivali, Krst u pustinji, inače preporučio sam, pokušao sam naše filmove sve da preporučim i baš sam preporučio, to su bili neki rumunski producenti, inače suprug od producentkinje, je li tako pravilno sad producentkinje, je inače pravoslavni sveštenik, pogledali su film i bili su oduševljeni, ja mislim da se tamo sad u Rumuniji se prikazuje, mislim, film, da će biti tamo, kupili su, pretpostavljam. Gej, pogledao sam isto, mislim, sala je bila ne puna, ali dosta puna, mislim, za festivale, to je super, tako da, i mogu da kažem da smo, mi smo srećni što smo sa vama, možemo da naučimo nešto i još jednom hvala Slavici. Mi smo, eto, napravili jednu priču i to je dobro prošlo, kao srećni smo zbog toga i, mislim, uživamo u trenutku i to je to, eto. Ane, htjela sam da vas pitam, pošto je film snimali, radili ste na prvom projektu i sad je od kratkometražnog napravljen dugometražni film. Kakva je bila razlika, da li ima razlike od prvobitne saradnje pre 10 godina, otprilike manje, koliko sam razumela, Ana, od manje od 9 godina i sada kad je sniman dugometražni film? Bila neka razlika u saradnji ili... U saradnji ili sa Banetom ili? Da. Banete, da. Kakav je njegov utisak? Pa da, pa nije se pre svega divim Aninoj upornosti da snimi taj film, jer mi smo taj kratki snimali, kad si rekla, 2010. Majko Mila, i ona je 10 godina se trudila, radila na to seriju, popravila ga, trudila se da taj film negde nađe nekog finansijera i onda je to sad sve ona uspela na njeno veliko insistiranje i veru u taj projekat. Ja sam nekako sporadično bio upoznat sa tim, sa delovima scenarija, sa tim šta se dešava i šta će se dešavati. Ja sam nekako uvek bio tu jer sam verovao u taj film, verovao sam u tu priču i verovao sam u Anu, jer taj kratki film koji smo napravili već dovoljno govorio sam za sebe i bilo mi je jasno da možemo nešto da uradimo, tako da je sam jedva dočekao taj trenutak kad smo stvari to napravili, ono je već prošlo vreme i svi smo postali nekako, čini mi se, pametni, malo više naučili i mnogo smo bolje možda i znali, iako se razlikuje taj, naravno, kratki od ovog drugog, ali smo mnogo više znali šta hoćemo. Pogotovo Ana, i da je se ta nekako ideja potpuno iskristalisala i da je u jednom trenutku da li će igrati ovi klinci koji su sad igrali ili neki drugi, ali njena ideja bila ta. Sad ćemo mi tu te njihove živote svakako uklopiti u taj film. Tako da je, mislim da naravno ovog filma ne bi bilo uz njenu potpuno posvećenost svih ovih godina i to je ono što je meni fascinantno, jer znajući ljudi koji se bave filmovima, oni vrlo brzo odustaju posle par neuspeha, a ovo je priča o stvari koja govori upravo suprotno, da ako nešto veruješ i ako to izguraš, da će to doneti nešto, pa evo sad da mi taj film prikazujemo po
po celom svetu i donosimo neke nagrade i tako da je... S druge strane mi je lepo što se taj film priča o nekoj Srbiji na neki malo drugačiji način i da smo malo navikli da se o nama govori nešto drugo, ali i taj odnos prema migrantima je nešto na što, eto, i mi ponekad možemo da budemo ponosni. What were your experiences of shooting this film, and maybe what was the collaboration with the director? It was a very good experience because, and it started funny. I did the audition and didn't have any news for a year. And then they called me back and said, "Oh, do you remember that audition you did a year ago for that director?" And I was like, "Oh yes, of course I remember. I liked it very much." And he said, "Okay, I would like to see you again." But I was like, "Okay, I'm on the point to go to Australia, right? Tomorrow. So can you come today?" Okay. So I went there, and then I met Stefan Arsenijevich for the first time, and then we talked about the movie. We had the audition, another audition. He really appreciated, and then so I spent some time in Australia. Came back, and then I spent some time in Serbia, 3 months, talking with Stefane. We talked a lot about the movie, the poem. We got to know each other. I spent some time in Serbia, and in fact, he was really looking at me, at my behaviors and everything. And in fact, for him, the work had already started. He was already seeing me, filming me through his own eyes, and that's what I didn't realize in the beginning. But in fact, he was really using me for these 3 months. It was a very good experience. Thank you. Htjela sam prvo da izrazim zahvalnost vama, našim medijskim sponzorima, Radio Televizija Srbije Aleksandar Žigić, Srpska televizija Tamara, Vesna i Saša Lukić, Chicago dešavanja Adriana i Mirko Bjedov i Nina Stojković. Da kažem da su ove godine generalni sponzori festivala Insomnia i Avala Express i da vas zamolim da uzmete specijalno festivalsko izdanje Lista ogledalo koje smo spremili za vas. Osim toga, večeras, posle svečanog otvaranja, dobrodošli ste ovde na koktel party posvećenu 9. festivalu filma Chicago. I Slavice, za kraj nekoliko reči. Za kraj samo da se zahvalim svima medijima, najpre gostima, dragim gostima koji su došli iz Srbije, a onda i medijima koji sve ovo prate i da kažem da ste dobrodošli, da mi je jako drago da ste sa nama i da ćemo se truditi da budemo dobri domaćini. Vi to već jeste. Sorry, I'm happy that you're here with us, and thank you for coming. And you're very welcome. We're going to try to be the best host. Thank you very much. You always are. Pošto već puno kasnimo, ja baš ne bih da zadržavamo, da volela bih da uzmete primerak ovog specijalnog festivalskog izdanja i da se pojavite ponovo ovde sa nama večeras da se malo družimo na koktelu od 10. Kad počne drugi film i napravimo otvaranje u drugoj sali, mi ćemo onda doći